ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଦିନେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେ ଭାବିଲେ ଏହା ଭଲ ହେବ, ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ରଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚାଇ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ଖୋଜି ବାହାର କଲେ। ବହୁତ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମିଶାଇ ଦେଲେ। ये मूर्ख मनीष पहाड़ भी भांगीदेवे, समुद्र भीतर को ओह्लाई जाए और जदि स्थल भाग रखिले खोजिक पलटाई देवे, लेकिन से केवे भी निज भीतर को देखिए ना। और केवल से व्यक्ति जी निज शब्द को देखिपर यही सीमाहीन शक्ति गुड़िकर अधिकार पाइपर। सो बेसिकली आमर वर्ड्स केवल इनफर्मेशन को एठार सेटा पहुँचाई सृष्टि कर शब्दर प्रकृति हूँ जादू। तुम लाइफ लाइक कैनवास एंड तुम शब्द लाइक पेंट्स बनी जाओ जहाँ बनबार अच्छी। आम जहाँ किसी भी कही था आम सबकॉन्शियस माइंड सर्वदा यह शुणे और से हिसाब से काम करे। क्या करूँ जहाँ जरूरी अच्छी, केवल से कहतु जहाँ सत्य अच्छी।